Dobra večer ili dobar dan, ovisno kad gledate, evo nas još na jednom podcastu. Danas je s nama Jurica Galić-Juka, neki ćete ga znati po njegovim nekim putopisnim radovima, po YouTubeu, po bloganju, možda ste čitali nešto njegovo, možda će ga neki znati po Torcidi i tako dalje, svime svačim se bavi i svime svačim se bavio. A reci nam za početak onda šta ti je sad neki hot topic baš trenutno zadnje vrijeme, možda od korone i tako dalje. Pozdrav svim pratiteljima. Sada se trenutno bavim sortiranjem starih fotografija sa putovanja gdje sam bija, snimanje YouTube manjih tih kratkometražnih filmića i planiranje za sljedeću godinu. Nadam se da će biti manje inficirana virusom nego ova. Valjda će izbaciti neko cjepivo, ali valjda će se ta histerija nekako stišati. Ne znam, uglavnom ja se nadam da kreće na putovanja sljedeće godine. A do onda istražujem i svoju domovinu i okolne zemlje, tako ono što mi je ovdje negdje u dosegu. Ja si sad u farmi neki dan praktički, jer kad si izašao? Izašao sam davno. To je snimano kao unaprijed bit će. Je, to je snimano unaprijed, izašao sam davno i vraćao sam se još jedan put, bio za kraj i to je to. Da. Pa zašto se prijavlja tamo čisto kao novo iskustvo, lova? Ma šta će, nećemo se lagati, prijavio sam se zbog novaca, Prijavio sam se zbog novaca i zanimljivo mi je bilo vidjeti kako sve to skupa funkcionira. Recimo, to je tip realitija koji mi odgovara isto kao i preživljavanje, survival, recimo neke te realitije tipa, ne znam, zadruge tipa Big Brothera, to ne bi išao nikad, jer mi to smatram da nije vrijedno tih novaca. Tako da neke stvari se mogu raditi za novac, neke ne mogu, to jednostavno ne bi mogao. Čast ljudima koji mogu, ne smatram ništa loše, ali osobno nije za mene. Jer osoba sam koja preferira sad i pisanje za akademske časopise koji izlažu nacionalnim galerijama, sad opet do te razine da radim budalo, to nije vrijedno tih novaca. A farma je bila jedno ugodno iskustvo gdje sam jednostavno, ustao bi, bra bi grožđe, pila bi neke grede, družio se s ljudima, kupa se na Vranskom jezeru, ništa tu nije bilo ni spektakularno, a opet ništa tu nije bilo toliko strašno da neko ne bi trebao ići tamo, jer je bilo ljudi što su mi pitali, pa dobro, šta ti je to trebalo, a šta mi nije trebalo, ne znam, naravno pod ugovorom sam ne smijem pričati koliko sam novaca uzeo, ali brate, ništa se tu nisam kompromitirao, dakle ja sam se zakljao sam sebi, nema psovke, nema konflikta, nema ničega čime bi ja kompromitirao sebe i čime bi uvrijedio svoju obitelj, svoju djecu koja me gledaju, svoje roditelje i tako da ništa tu loše nije bilo. A da se vratim opet na to, super mi je bilo vidjeti kako ta produkcija zapravo funkcionira, da sam malo špija kako rade, kako snimaju, kako slažu kadrove, sve je to jedno ugodno iskustvo, osim toga dobro sam zaradio, a smatram da je ovo država jednostavno di čovjek kreativac, umjetnik, ako nije roditeljski potkovan ili ako nije pod guranjem i zaštitom neke stranke ili čega, jednostavno mora raditi o sebe ili budalu ili nešto radi nešto drugi ili treći posao da bi došao do nekih novaca s kojima će nastaviti svoj kreativni rad, a moj kreativni rad u ovom slučaju je fotografija, putovanja, snimanje dokumentarnih filmova koji su totalna suprotnost od toga što sam radio tamo. Ali? Tako da smatram da je to jedan cilj koji opravdava sredstva. Bi li volio živjeti jednog dana na nekoj farmi ili planiraš živjeti u gradu do kraja? Pa gle, ja volim grad, ali stvarno smatram, držim se onoga i s Praha smo nastali, u Prah ćemo se vratiti, taj povratak je, neću reći jednoj divljoj prirodi, ali hoću reći jednoj prirodi, vidim se sutra u stare dane koji doživi, naravno negdje u Dalmatinskoj Zagori, ne uzmore, nego baš negdje gore u Vlaškoj na selu, ali ne u Komšiluku, u zbijenom selu, negdje na kraj sela, Kragu sa malo blaga, što se kaže, sa malo bavljanja poljoprivrede i tako, jednostavno ugasi se u skladu s prirodom. Dakle, nakon ovoga što imam sad, ne znam, YouTube kanal, 2 Instagram profila, 3 Facebook profila, sve to jedan dan pogasi sve i ostaviti za sebe nešto i posvetiti se možda lagano pisanju knjige ili nečega, ali samo jednog dana nestati. Koliko sam god sad aktivan na društvenim mrežama, tako se jednog dana samo povući i nestati. A sad kad smo spomenuli već YouTube, Instagram i te
razne umjetničke stvari, između ostalog i tu farbu kao neku vrstu, ajmo reći, show biznisa, jer misliš da, po mom mišljenju, Hrvatska dosta, ajmo reći, kaska za nekim drugim državama na Balkanu. Rekao bi da je to puno jače u Srbiji, čak i Bosni, puno će se prije čuti za nekog youtubera koji radi nešto, ajmo reći, inovativno ili nešto zabavno, nije bitno za koga je namijenjeno to, nego u nas. Jel misliš možda da ima neki razlog tome zašto je to toliko razvijenije tamo? Ja smatram da mi, što se tiče YouTube-a, kaskamo za Srbiju jedno 3 do 4 godine minimalno. Dakle, oni su 3-4 godine ispred nas, kao i u mnogim hobijima. Dakle, bavili se vi, uzgojem zmija, skupljanje filatelističkih maraka, oni imaju te neke jače organizacije, bolja društva. Ne kažem da mi nemamo bolje pojedince, jel? Ali što se tiče YouTube-a, oni su par godina ispred nas. Što je razlog tome, ne znam, ali Srbi kao narod dosta vole, ne znam kako bi se izrazio, kod njih dosta caruju YouTube kanali tipa ove teorije zavjera, onoga, neću reći da su oni praznovjerni, ali hoću reći da dosta te stvari prolaze kod njih i tako preko noći stvorilo se masu kanala koji propagirao i vanzemaljce i teorije antivaksera, svega, to je planulo preko noći, to se gleda, ljudi masovno to gledaju. To kod nas još nije toliko popularno, a i ne bi volio da sve ide u tom pravcu, da se razumijemo, koliko god volim tu slobodu toga svega, ja ne znam kam mi svako jutro pošalje neki video, evo ovi otkrija, Atlantide, ovi otkrije ja to ne otvaram taj video, uopće niti me interesira. Ali smatram da su ispred nas i isto tako su ispred nas i što se tiče ti realitija, a ne daj Bože da su naši reality ko njihovi, jer onda ljudska vrijednost više nema nikakvog smisla, onda je sve novac, kćer i majka će, tu kompromitira se zajedno s nekakvim tu muškarcima, psovat će se, raće se, svašta zbog novaca. Meni je drago što mi kao narod ipak nismo došli do te faze realitija da je na takvoj razini, jer to je meni dno dna. Mislim, ne kažem da su Srbi ko Srbi, da su oni takav narod, pa eto, oni su svi loši, pa je takav reality. Nije, nego jednostavno postoji na vrhu ta jedna piramida produkcije koja zapravo dosta ima mafije tu u toj produkciji svega, koji jednostavno diktiraju to neko jedno zlo i ljudi tu upijaju, gledaju. I jednostavno, ali opet s druge strane da ljudima to ne paše, vjerojatno se tako što ne bi ni snimalo. Da. Ali drago mi je da tu kaskamo. Pa kod dosta stvari, mislim, ljudi kažu uvijek da smo mi kao usporedbi sa zapadom, 10-20 godina unazad, ali šta si reka, kod nekih stvari to nije toliko loše, jer taj zapad, koliko god on ide naprijed u nekim stvarima, toliko nekima ide nazad. I više puta se ispostavilo da ovdje u nas je čak i najbolje za živjeti, zapravo, da smo baš neka zlatna sredina između neke totalne globalizacije i neke totalne tradicije i ne znam čega. Apsolutno dijelim mišljenje s tobom, znači apsolutno. Sve ove zemlje u kojima sam bio, od Indije gdje sam vidio jako ružne, jako lijepe stvari, do Belgije gdje smo išli na utakmicu, u Briselu, u glavnom gradu europskom, izađemo iz hotela, čovjeka starijeg od 60 godina odmah dobija nečim po glavi i odmah su mu otrgli lanče s vrata. Dakle, po pitanju sigurnosti, nekakvog zdravog života, klime, pa čak i nekih ljudskih vrlina, koliko god to sad patetično i smiješno zvučalo, zapravo smatram da je Hrvatska na idealnom mjestu, ne samo Hrvatska, nego i ove zemlje bivše Jugoslavije. Tako da, i nismo mi generalno loše ljudi. Mi uopće nismo generalno loše ljudi. Ima dosta ljudi koji su, recimo, plitke svijesti i kad se to kombinira sa lošim vodstvom političara, onda dobijemo to da se nalazimo ekonomski i u situaciji gdje jesmo. Ali što se tiče svih ostale stvari, ja nikad ne bi živio nigdje na ovom svijetu, osim, u Splitu ili Dalmaciji negdje, ja? Ne mora to biti baš centralno Split, ali u ovom dijelu Europe sigurno. Tako da mi često sebe degradiramo, često sebe smatramo nekom nižom vrstom, nešto, čak ni naša povijest je marginaliziramo, bili su ovi neki osvajači, bili su Rimljani, bili su Njemci, bili su Osmanlije, bili su Franci, bili su Mongoli, svi su tu nešto prošli, nama tu dilili neke čvengere, penkale, a niko ne razmišlja zapravo da smo mi ovdje prastanovnici ovoga dijela Europe,
htio sam reći, Balkanskog poluotoka, ovdje su plemena Ilira, već to su civilizacije koje su stare kao i egipatske, mi smo odavno tu, smatram da nisu postojale neke velike, ogromne, globalne, trenutačne seobe naroda, seobe se događale u svakom trenutku, ali mi smo ovdje kao Dalmatinci, kao Hrvati s ovog područja, kao Slaveni, navedi to kako god hoćeš, mi smo ovdje odavno i recimo taj Rim za kojeg svi spominju da je jedna velika sila svjetska, pa Iliri s ovoga područja su dali 5, 6, 7 careva su bili ilirskog podrijetla. Mi dosta marginaliziramo svoje vrijednosti, a zapravo ne bi to trebalo biti tako. Mislim da bi se trebali više poštovati, da puno više vrijedimo nego što nam nameću nekakav osjećaj manje vrijednosti. Da, mislim to se vidi genetski, kad pogledamo genetsku sliku ljudi ovdje. Prvo, najviše ljudi na svijetu su sa Dinare, točnije s Dinarskog gorja, i imaju preko 70% te haplogrupe I2A1, ja mislim se zove. I2 dinaroid, I1 je panaonac. Da, i u Hercegovini ima preko 70% te haplogrupe, što je čak rijetkost da igdje na svijetu neki narod ima toliko samo jedne haplogrupe. Zato što se nije puno doseljavalo, dole dosta etnički čisto, ne etnički čisto, mi smo ovdje genetski bazen, ali opstalo je tu baš zbog tog nekog onog političkog, prirodnog odjeljenja tog dijela Evrope, od ostatka Europe, tog područja. I Rimljani su pokušavali 100-200 godina osvojiti zapravo Ilirik, postali su baš ilirsko-rimski ratovi. Da. I često puta mi kažemo, Salona, rimski grad, a to je bio ilirski grad, i šta kažeš, mi zapostavljamo taj neki dio povijesti. Pa čak bi nadao da Salona je bila grad, kako bi rekao, nije od jedne nacije, od više, kozmopolitski grad, dobra riječ, kozmopolitski zapisan, tako da je tu, dosta ljudi ne zna da je u Saloni, osim Latine, da su tu živjeli prastanovnici Iliri s kojima su se asimilirali, tu su živjeli čak Perzijanci, tu su živjeli Grci, tu su živjeli raznorazni došljaci. Dakle, Salona je bila jedno mjesto gdje su živjeli ljudi praktički s cijelog Mediterana, tako da mi smo imali kozmopolitski grad još dok ostatak svijeta uopće nije bio kozmopolitski. Čak se spominje da je to bio 4. najveći grad u Rimskom carstvu u nekom momentu. Definitivno. A evo, sad smo spomenuli dosta tih nekih povijesnih činjenica, raznih naroda, puno puta su sad i Rimljane spomenuli. Čuo sam da su neke tvoje slike i u udžbenicima, tako, nekim u školama. Yes. Što se tiče tog nekog dijela, moram reći kako mi danas tu povijest ili zemljopis, pričam više o povijesti, poznajemo po udžbenicima, po načinu na koji učimo i ko nam piše te knjige. Jer misliš možda da ona poznata činjenica što se kaže da pobjednici pišu povijest, je li povijest kako mi poznajemo danas i učimo dosta izmijenjena od one realnosti, ja moram reći, koja je bila. Često se tu, za primjer, što ja znam da je na primjer Biblija, koja je prošla tu puno generacija, stotinama godina prijevoda, izmjena, Rimljani koji su isto imali posla s tim, paljali Aleksandrijske knjižnice, da mi zapravo ni ne znamo je li taj proizvod koji danas imamo istina totalna. Ili, to je bez veze samo jedan primjer, ali razni ostali primjer, bi rekao da je to istina možda. Zagrebao si jednu duboku, veliku i kontroverznu temu. Nisam pobornik ljudi koji kažu da je zapravo sve laži, svi nam mažu oči, da nam se prikaže onako kako nije i da je povijest totalni falsifikat. Naravno da povijest nije konačna, mijenja se, ali istina je i da je normalno da ima istiniti činjenica, ali isto s druge strane postoje te stvari, to što si sad rekao, da su jednostavno neke stvari falsificirale se, tako da možda je svetogrđe ako kažem da je Biblija nadopisivana, nadopunjivana i da je sa njom manipulirano za kontroliranje masa. Ako je to svetogrđe, prihvaćam to na sebe, ali ne kažem da time vrijeđam Boga, nego vrijeđam čovjeka koji je uzeo to pero i pripravlja, dodava neke zapovjedi ili neke stvari s kojima bi kontrolirao mase. Ali čitajući povijesne knjige i putujući po svijetu, ja zapravo shvaćam da mi možemo s popriličnom točnošću
imati nekakvo činjenično stanje ljudske povijesti negdje od 15. 16. stoljeća pa nadalje. Mi poznajemo ovdje naša prezimena splitska već 14. 15. stoljeće, prije toga su sve više manje dosta nepoznanica ima, dosta ima i činjenica, naravno potvrđenih, ali ima dosta i nagađanja. Tako da mi dan danas ne znamo sami o sebi, što sam zapravo rekao na početku, da otkud dolazimo, kad dolazimo, tu toliko različitih tabora ima povijesni, toliko oprečnih mišljenja, toliko ljudi koji bi spremni su pucati jedni na druge zbog tih teorija. Jedni kažu da smo došli s Karpata, jedni da dolazimo da bi valjda sebi dodvorili se kao da smo nešto nad drugima, da smo mi, ne znam, njemačkog, iranskog podrijetla, da bi se odsrbizirali ili da bi se makli od nekog drugog naroda. Dosta tu ima kontroverzi, dosta ima tu svega, a jednostavno treba neka samo razmišljati malo svojom glavom, ako smo mi temelj ovoga svega, sad zavisi gdje počinje sve. Ponekome počinje u Bibliji sve, ponekome počinje spajanje dvije nežive materije u vodi, izlaskom neki bića koji su bili vodozemci, gmazovi, tice, sisavci i na kraju majmuni koji su vole igrali čovjeka. Sad zavisi ko šta vjeruje od čega, di je prapočetak. Ali ajmo krenuti recimo da je početak, Biblija. Da je zapravo vjerska evolucija, da su ljudi nastali istreseni iz neke kutije, da jedan put su tu sve funkcioniralo, sve preko noći bilo je sunce, kiša i životinje i biljke i sve je bilo tako kako je, bez obzira na fosilne ostatke dinosaura, ljudi s drugačijim lubanjama, drugačijeg rasta, drugačijeg nebitno. Opet znamo za njih par tisuća godina, ne znamo točno činjenično stanje, ali recimo da je temelj, vratio sam se, počne se gubiti kad krene lijevo desno, recimo da je temelj naše nacionalnosti, našeg bića, ta Ilirija, taj domorodac, taj prastanovnik, taj Ilir koji je bio ovdje. Srbi ga svojate u sebi, ovi ga svojate u sebi, Albanci ga svojate u sebi, mi kažemo da smo mi Dalmati, Delmati, ali ajmo reći da je Ilir bio prastanovnik ovih prostora. Mi ne postoji čistokrvni Ilir, ne postoji čistokrvni Slaven, ne postoji čistokrvni, sve se to miješalo. Ovo je genetski bazen, jednostavno i sasvim je normalno da nacionalno biće se nama formiralo i na račun tih osvajača koji su dolazili, tako da nije povijest jednostavna, uvijek je treba sagledati malo, preopširna je, recimo do prije 20-30 godina se vjerovala da je doli Babilon, da je Sumer, da je Egipat, da su to najstarije civilizacije, datiralo se 3, 4, 5, 6 tisuća godina, danas imamo jedan Gobekli Tepe koji je star 12 tisuća godina, dakle ne neki da su to neki alternativci odredili, nego to je struka odredila datiranje ugljenom, tako da povijest se non stop mijenja i nadograđuje. Ko zna što će biti sutra, ali istine ima i onome da pobjednici često pišu povijest, tako da osvrnemo li se na sve te događaje, na sve te ratove, uvijek se može pogledati malo i drugačije i donijeti neki drugi zaključak, ali to je tako. Ali mislim isto da ljudi bi trebali, ako žele znati neku povijest i sami istraživati nešto, ajmo reći van onoga što je poznato, neko opće znanje. Palo mi je na pamet jer sam vidio onaj video šta se snima za piramide u Bosni. Mm-hmm. I masu zanimljivih video za ove ljude, možda koji nisu to pogledali. Stvarno mislim da potakne razmišljanje na puno razina, ne samo te piramide u Bosni, nego potakne puno razmišljanja zašto su tamo, di su još, di se nalaze, spominje se u videu da na svakom kontinentu ih ima i tako dalje. A kao mi, neko opće znanje nama govori da su piramide u Egiptu i tako dalje i da samo tu postoje. Tako da mislim da to što si sam rekao da povijest stalno se mijenja i tako dalje, nadam se da će zaživiti i te neke nepoznatije stvari kao što je to na primjer, ali definitivno se slažem većinu toga što si rekao. Povijesne činjenice prije su u tih britanskim kraljevskim društvima, geološkim, prirodoslovnim, pa ljudi su doslovno, postojala su dva klana koji bi se jednostavno svađali desetljećima kad je neki kostur pronađe dinosaurusa, kome di šta pripada, i onda bi jedan put našli neki kompromis, dali ta dva moćnika ruku jedan drugome,
ajmo reći da je to sa, ne znam, kenozoik, paleozoik, mezozoik i kako se njih dva dogovorili, to je tako. I niko više nakon toga nije propitkivao da li je to tako i da li su ta dva imena bili u pravu ili imamo li možda pravo i na treće mišljenje. Tako da povijest je dosta i kompromisna i dosta je pod pritiskom bila i lobija i svega, tako, i s te strane se mogu pogledati, može se sagledati dosta toga, pogotovo što je proizašlo iz ratova i tako. Šta misliš o tim piramidama? Po meni tu ima, mislim, 3 opcije. Ili da to nije ništa, da on izmišlja, ili da je to stvarno ostaci neke civilizacije, a onda ima i to treće najnerealnije, da je to sa nešto magično, da su to gradili neki vanzemaljci. Koja je po tebi verzija, po ovome šta si ti vidio, nekako najbliža istini? Pa u toj situaciji što se tiče bosanskih piramida uopće nije bitno da li je Semir Osmanagić u pravu. Sve da je to totalna laž i da je čovjek u zabludi, iako upoznao sam ga kao čovjeka koji je karakteran, koji je stvarno elokventan, koji je pametan, inteligentan i dosta ljudi pokušava nabiti tu tezu da on to radi zbog novaca. On to sigurno ne radi zbog novaca, on novaca ima u životu. Može biti jedino da je možda, ajmo ostaviti otvoreno za raspravu da li je čovjek možda u krivu što se tiče nečega, ali ne iz neke materijalne koristi, nego da definitivno on vjeruje ono što priča, što govori, tako da uopće nije bitno. Definitivno postoje dokazi o postojanju drevnih civilizacija dolje, doslovno postoje dokazi o postojanju tih djelovanja tih negativnih iona i tako sve. Što se tiče same strukture piramide, ona nije dokazana. Ja sam povukao paralelo sa piramidom u Meksiku, koja je isto pronađena dole u Puebli, koja je isto pronađena, isto tako se ljudi rugali, bila zatrpana zemljom, ni uopće nikakav oblik piramide nije imala, dok nisu otkrili, onda se svijet poklonio tome. Do sad ona još nije raskopana, iskopana da mogu reći definitivno da se radi o strukturi piramide, ali kažem sve da je on u krivu. Postoje na stotine, na tisuće piramida diljem svijeta, Sudanu, Egiptu, Južnoj Americi, Meksiku, dolje, Srednjoj Americi, Kini, nema di nema, koje su dokazano postojane, sve da bosanskih i nema. Sad, zašto su rađene? Neke su bile grobnice, ali one definitivno nisu grobnice, jer one nisu imale primarnu ulogu da se u njoj sahranjuju neke vođe, neki kraljevi. Ja smatram da su više imale ona neka kultna obilježja, značenja, isto ko što imamo i ove monolite, isto ko što nalazimo diljem planete i ove kamene kugle, tako te stvari. Sad, točno zbog čega, mislim da još nismo došli do te neke spoznaje, ali definitivno ljudska ruka je radila većinu tih i kugli i ti monolita, piramide, majka priroda nije mogla napraviti, sigurno to su definitivno ljudi napravili. A sad što si me pitao za svemirce, ne znam, smatram da postoji život u svemiru, bio bi lud čovjek da mislim da ne postoji pored toliko miliona, ne planeta, nego galaksija koje su prepune planeta, od koji je svaka neke milijunta ima preduvjete za život, definitivno nismo sami na ovome svijetu. Ali da li je, ja mislim da je to ljudska ruka radila sve te građevine, samo je pitanje zbog čega i da li to ima veze s njima. Ali svakako to je najmistična i kontroverzna tema i vjerujem da će se s vremenom to i otkriti i isto tako vjerujem da postoje ciklus i u ljudskoj povijesti. Mislim, dosta ljudi govori kako je moguće da na tokom velikom području, odnosno na cijeloj zemlji nalazimo piramide koje su sličnih oblika, ali zapravo to je jedina građevina koju ti možeš sa primitivnim nekim znanjem napraviti da se ne uruši od kamena, jel? Mora biti piramida, inače se urušiti. Da, i zanimljivo što su radile različite civilizacije u različito vrijeme na različitim kontinentima koji su bili odvojeni i morem i situacijama, jednostavno civilizacije koje se nikad nisu susrele, a nisu komunicirale ili nismo imali ni mobitel, ni telefon s koji bi komunicirali, ni televiziju da vidimo šta oni rade, recimo da ovi u Egiptu vide šta rade ovi dole u Srednjoj Americi, iako su to civilizacije koje su osciliraju u svom postojanju i po par tisuća godina, ali svi su oni zaneseno radili te piramide kao da su se dogovorili. Sad, da li su oni znali nešto što mi ne znamo,
sigurno to nije slučajno da cijela planeta, cijelo čovječanstvo u više ljudskih tih epoha i vremena da radi te iste ili slične strukture građevina. Isto tako postoje u svim tim i svetim knjigama i zapisima koji su ostali, postoje baš opisi i ti nekakvih letjelica i tih bogova s neba i ti velikih i poplava koje su zadesile čovječanstvo u različitim vremenskim periodima i opisivali su se raznorazni divovi, opisivali su se raznorazna mitološka bića. Ko nam može garantirati da ta mitološka bića, da ti minotauri zapravo nisu postojali, da nisu bili neki genetski inženjering neke napredne civilizacije, kosti s vremenom istrunu, sve što postoji na ovom planetu, sve što vidimo u ovom studiju za 100 godina, vidio se kako Černobil izgleda, kako izgleda nakon 30 godina, a šta bi bilo nakon 300, nakon 3000, nakon 30.000 godina, sve se raspada, materija se raspada, atom se čak raspada nakon nekog vremena, struktura njegova, tako da jednostavno jednog dana kad priroda proguta i prođe određeni vremensko razdoblje, mi jednostavno ne možemo imati materijalni dokaz nečega što je bilo prije. Ko nam kaže da prije 50-100 tisuća godina nije postala napredna civilizacija koja je jednostavno nestala i raspala se i ima tu dosta upitnika, ide to sad i sad skrećemo u teme neke naučne fantastike, ali definitivno piramide su tu, one nisu plod ničije mašte, one postoje, a ne možemo ih ignorirati da one postoje i da to dogodilo se, a idemo dalje. Treba objasniti to. Meni je dosta bilo zanimljivo, sad ne znam koliko je to istina, čitao sam da zadnje istraživanje nekako pokazuje da su tadašnja civilizacija egipatska i koja je bila u tom vremenskom periodu, kao neka nova saznanja dokazuju zapravo da su izumrli radi neke velike klimatske promjene. Što smo sad spomenuli neku poplavu, kao ne zna se šta točno, ali neke velike klimatske promjene i neki onda smatraju da se, ajmo reći, povijest ponavlja sad nama sa globalnim zatopljenjem i onda da je sad na nama da se suočimo s tim problemom. Mislim da je to očito, kogo kaže da nema globalnog zatopljenja, da je to glupost, ne mogu vjerovati da bi neko tako mislio. Ali šta naprimjer mišlja o toj tematici? Je li to baš nešto udarno šta moramo podhitno rješavati ili kao ima vremena kao što neki kažu? Gledaj, definitivno su postojali ti ciklusi i definitivno će doći kataklizma kad tad, samo šta smo mi, koja nam emisija bila National Geographic ili negdje kad je prikazala neki sat postojanja, dakle svemir je nastao prije 13,7 milijardi godina, a naša planeta je nastala negdje oko 3,8 milijardi godina. Kad stavimo ti 3,8 milijardi godina da predstavimo na jedan kalendar od 365 dana, mi kao ljudska vrsta smo se pojavili 31.12. negdje u 10 i nešto navečer. Dakle, mi smo se pojavili zadnja 2 sata te godine. Puno toga se događalo u ciklusu ove planete i puno toga će se dogoditi. Jednostavno smatram da je bilo više tih reseta koji su se dogodili, koji će se ponovo dogoditi, ponavljam se. To ne treba čuditi, sve stvar percepcije, mi sad kad se gledamo ovdje u oči, mi smo dajemo sebi na važnosti, mi smo neka bića koji žive neki život, ja pijem sad tu neku kavu i ta kava je jako bitna, ne znam da je bilo sad tebe ispaliti u neku raketu, u orbitu, u svemir i vidjeti ovu zemaljsku kuglu, ne ravnu plohu, neku nose kornjače, nego u zemaljsku kuglu. Više ne bi vidio mene, više ne bi vidio ništa, nego vidio bi jedno zapravo biće, ili planet Zemlja je biće. I u tom kontekstu mi više nismo mislim, bitni smo mi u svakom trenutku, ali kad gledaš iz tog konteksta nisi toliko bitan koliko si bitan kad si fizički tu. I tek onda vidiš da si ti zapravo jedan mali zapravo virus na tom planetu koji je živ. Sve je to jedan ciklus koji je povezan, sve je to povezano, taj planet živi, umire, jednostavno će i umreti jednog dana. Planet je živo biće, isto kao što smo mi živa bića, isto kao što je svemir živo biće, isto kao što je galaksija sve živo biće, isto kao što su krvna zrca koja plutaju naše krvi živa bića. Sve ide iz minusa u plus, iz plusa u minus i sve to živo biće koje je povezano u nekih 20 i nešto dimenzija ovoga svemira. Jednostavno treba gledati iz tog konteksta. Tako da ova planeta sigurno će doći kraj jednog dana, ali vjerujem ne za našeg života, ali ciklusi su ti neminovni. Toga se ne treba bojati, to je prirodno.
ko šta je prirodna i vatra, mi gasimo neke požare kad se zapali šuma. Požar je sasvim prirodna stvar, nakon tog požara ponovo izraste trava iz tog pepela, tog luga i ponovo život nastavi sa možda u drugom obliku, možda mutira u nešto drugo, ali mi ćemo mutirati jedan dan, jednostavno možda ćemo postati neka internetska virtualna bića, evolucije su sasvim prirodna stvar. Da se vratim opet na ovo što se me pita, dakle, ciklusi su postojali, postojaće. A sad neovisno o nekim prirodnim katastrofama, vjeruješ li da mi sa ovim našim civilizacijskim ponašanjem idemo ka propasti ili prima nekom sci-fi scenariju? Zavisi šta je za tebe propast, šta je za tebe... Pa propast, znači totalni krah civilizacije, povratak u neki, šta u jednu ruku nije propast, jer? Da. Ali kao propast civilizacije. Ili će doći na tu neku razinu svemirskih brodova, ljudi, robota, vamo tamo. Gledaj, postoje ljudi, iako će ljudi danas reći sve je išlo k vragu, sve je loše, sve je crno, pripadnici raznih religija broje zadnje dane, zadnje sate, uvijek je nešto Postoje ljudi koji će reći da su biti zapravo nikad nije bolje živjeli, da nikad manje ratova nije bilo, zapravo praktički smo, kako god to glupo zvučalo, praktički živimo trenutno bolje i sigurnije nego što se ikad u ljudskoj povijesti živjelo. Sad, to naše življenje uzima danak, jednostavno ubijamo prirodu, nas je sa 7,5 milijardi, za 20 godina bit će nas 10, možda i više. Jednostavno, priroda neće zdržati taj pritisak u našu invaziju i dogodit će se nešto, jednostavno će izbaciti priroda ili sam planet će izbaciti neki kontraotrov, neki virus koji neće biti ova korona, neće biti nešto što će nas baš desetkovati ili će se dogoditi nešto da jednostavno smanji na populaciju jer planet to neće izdržati. Ali planet ti ne možeš uništiti na takav način, bez obzira, iako su neki planeti se imali prije uvjete isto ko mi, pa se dogodilo do neke situacije, jednostavno da je to danas mrtav planet, može planet i umriti. Ali smatram u ovom trenutku da mi uopće toliko loše ne živimo, a naša budućnost je definitivno neizvjesna. Ja smatram da je zapravo stvarnost veća fikcija nego jedan naučno fantastični roman, tako da sam Bog zna u kojem pravcu će to sve skupa ići, a kažem ti, ne bi se čudio za 50-100 godina da mi budemo neki rojevi koji smo spojeni, da razmišljamo kolektivno ili da postanemo dio neke igrice nečega. Jednostavno da ti tijelo koje sad diže ovu čašu postane samo avatar iz kojeg ti možeš izaći na USB, uključi se negdje i živi neki idealan život gdje ćeš moći biti sa ženom najljepšu na ovom svijetu, gdje ćeš moći raditi posao, gdje ćeš moći, ne znam, sve što poželiš raditi, a kad se poželiš vratiti tijelo, bit će ti jednostavno dosadno. Možda ćemo postati digitalna bića koje uopće neće biti briga ni za istraživanje svemira ni ništa, živit ćeš u nekom procesoru negdje. To je rekao Elon Musk, vlasnik Tesla, na jednom intervju, kao da on je uvjeren da postoji jedan šansa od negdje 5%, tako nešto, da sve ovo što mi živimo je jedna simulacija, u kojoj mi kao nemamo pojma. Postoji te teorije, čita se. To je interesantno, ali to su sad neke baš teme, masu duboke, nego da se vratimo. Gledaj, počeli su nam skenirati svijest, skeniraju ti snove, zašto te ne bi jedan dan na neki USB tvoj svijest prebacili, stavili u nešto gdje ćeš ti biti sretan, mi romantično zamišljamo i ta putovanja svemirom, sad nama treba neki raketni pogon s koji nećeš nikad ni približno doći do brzine svjetlosti, a brzina svjetlosti je 300.000 km/sekundi, opet je nedovoljna za ništa. Koliko god da je brza, ona u svemiru ne predstavlja ništa. Da. Jednostavno možda će ti svijest negdje bežično te prebaciti, jednostavno na kvantni način, odjedanput ćeš se naći negdje na nekom drugom planetu i ti ćeš ući u neko drugo tijelo koje će biti samo avatar, tijelo će biti avatar. Ja tako nekako zamišljam budućnost, ne neke rakete, nešto. Tako ja isto mislim da ti svemirci ako su dolazili nisu nikad s nikakvim raketama posjećivali, nego su ovdje nešto improvizirali. Da, a ne znam si kad će za onoga David Attenborough, mislim da se zove Englez, onaj što radi dokumentarce, sve one na Netflixu najpoznatiji prije, nakon Drugog svjetskog rata je počeo aktivno kao se baviti s tim i tako dalje i nedavno je izbacio kao filmić, dokumentarni 1,5 kao njegov cijeli kao neki lifetime, kako on to snima i tako dalje i njegov odraz na tih zadnjih prijašnjih 60 godina koliko već on snima. I upravo on kao pokazao u tom nekom dokumentarcu da on ima nade u čovječanstvo, ima nade
ovo što smo spomenuli, da nije sve tako grozno kao što se predstavlja u svijetu i to, i napravio baš statistički kao od kad se on rodio, što je mislim negdje 1930. do danas, kako je nazadovala ta priroda i tako dalje, odnosno kako je mi uništavamo, ali zadnjih negdje 15 godina, 20, dosta se tih mjesta počelo obnavljati, neki države koje su donijele neke zakone o ne znam, ribarenju, da se ne smije ribariti na određenim mjestima, pa se tu ponovno sve ta bioraznolikost razvila, od nekih šuma i tako dalje. Naravno, najveći problem je Amazon, ali kao pokušavaju se i tu neki zakoni donijeti. A s obzirom na tvoja putovanja svakako jesi imao iskustva na svoje oči vidjeti neke grozne stvari, ali onda možda i neke lijepe stvari, neku nadu ljevamo reći. Da ti opiš neku situaciju, nisam te razumio. A može, ako... Pa na tim putovanjima sam sigurno vidio razne stvari koje su me natjerale na plaću sreće i na plaću tuge, tako da smatram da ima nade za čovječanstvo, ali opet ne treba se previše ni sekirati s nekim stvarima, pogotovo kad malo zagrebeš po nekoj materiji, ne da ti postane sve jedno, nego jednostavno prepustiš se toj priči, tom životu i uopće se ne sekiraš oko toga svega. Gola si kost i koža, tijelo sa prolaznim rokom koje je na nekom kamenčiću u sred svemira, koje se gravitira velikom brzinom i kad bi čovjek se razmišljao o nekim stvarima, jednostavno ni najveći umovi čovječanstva nisu mogli dokući neke stvari, Einstein nije mogao objasniti kvantnu mehaniku, a tek kad bi zagrebao tu kvantnu mehaniku, onda vidiš koliko sve besmisao, koliko sve ludilo, tako da smatram da jedini ispravni put zapravo ispravno živi svoj život i živi ga pozitivno i samo pozitiva je bit te cijele priče. A da se vratim, ja stvarno odlutan s tim mislima, na putovanjima sam stvarno vidio stvari iz kojih više cijeniš svoj život, iz kojih više cijeniš ono što imaš, iz kojih postaneš bolji čovjek, iako nije garancija ako putuješ da ćeš biti bolji čovjek, to je stvar taštine. Dosta ljudi putuje pa nisu zbog toga postali bolje osobe ili nema garancije, jel? Ali definitivno bi preporučio svakom da putuje i da se druži, da se makne iz sredine, da živi samo za tike, kladionicu, ne znam, otići pogledat balon i vrat se kući, ne znam. Ako god ikako možeš, ne mora biti putovanje, ne znam, na Uskršnji otok ili Amazonu, tiđi u Rumunjsko, tiđi u Bosnu, tiđi u Kopenhagenu, tiđi negdje pričaj s drugim ljudima, nauči jezike, čitaj, radi na sebi, to je ono što je super, što bi ja preporučio svima. Dakle, ne radi se o nekom velikom ulaganju, nekim velikim novcima, ni ja nema neke velike novce u životu, radim nekoliko poslova pa sebi to priuštim, obično sam dite jedne srednje, niže građanske klase, ali svako to sve može priuštiti da se ne učahuri u sredinu neko. Pogotovo u današnje vrijeme, letovi stvarno postaju sve jeftiniji, pogotovo druga prijevozna sredstva, mislim da puno ljudi to može priuštiti, samo stvar mentaliteta. Da, stvar mentaliteta je stanje duha, nekom je bolje ovdje, ne znam, pit pivu na zidiću nego otići negdje. Poštujem ja i to, ok, ali ne možeš reći da se ne može. Da. Ti pišeš knjigu sad? A ja već dugo pišem knjigu, ja sam počeo pisati knjigu već prije 2012-13 i onda sam i ona skoro završio, onda sam vidio mi ko bića, kažem ti, evoluiramo, jednostavno je bilo ko od vas nije isti sad i prije 10 godina, ne kažem da je iskrivljivan činjenici u toj istoj knjizi, nego jednostavno ne piše na isti način, ne razmišlja na isti način, a to je bila autobiografska knjiga i koju sam odlučio opet ponovo nešto kao pisati iz početka. Tako da vjerujem da će sljedeće godine izbaciti, autobiografska je o mom odrastanju u Splitu, o promjenama koje su se dogodile kroz jedne dječačke oči, od svog onog džira koji smo mi svi prošli, Franja, Kareta, rata, lipi stvari, komunizma, demokracije, tog prijelaznog nekog doba iz analognog u digitalno, tako da ću to sve opisati u toj knjizi do jednog početka kada počinjemo putovati, dakle i do 2 knjige, jedna je ta Mladić, druga je Putnik, to bi bilo jako volio kad bi to završio, ali to mi je možda bitnije od ikakvog YouTube-a, od ičega, da nešto ostane u tom smislu od mene, pa se nadam da ću prvo izbaciti do godine. Da, to je pogled kao i na tvoj život, a opet i na grad, na okolinu. Najmanje na mene samog, jer nisam toliko ja bitan tu koliko je kroz moje oči ono što sam vidio.
Dakle, nije ono sad baš egocentrična knjiga koja opisuje šta sam i ja svaki dan i šta sam, nego ono kako se grad mijenja od Smoje pa do iza rata. A si čitao Dražena Lalića, oni Torcida, Pogled iznutra? Jesam, to je jedna od njegovih prvih knjiga i sad sam pročitao ovu Dražena Lalića, pomišljao sam Sašu Ljubića. Jesam, definitivno. Da. Pročitao sam. Spominjao on u jednom dokumentarcu da, znači, Split kao grad je, u njemu su različitosti, ono baš idu u ekstreme, znači nekakve dubine su najdublje, visine su najviše i to je onaj Freud koji je čak jedno vrijeme boravio u Splitu, definira kao eros i thanatos, odnosno kao neka i velika ljubav, a i želja za destrukcijom. Da. I znam da ti često pričaš o Splitu i kako bi ti to nekako sve objasnio, ali to stvarno tako. I mislim, riječ Split znači na engleski ono razdvojeno i jer se slažeš sa svime tim. Pa slažem se, Split je ono ili ga mrziš ili ga voliš, ono jednostavno Split je teška, zeznuta sredina i Split je teško definirati, ono treba na cijeli studij, ne jedan podcast, ono pogotovo za odgovor na ovo mogu imati par minuta, ali jako teško je definirati Split, ono Split ljudi koji su spremni ono poginiti da ti dadu ruku za tebe i ljudi koji su te spremni zbog banalne stvari ubiti, ono grad totalni krajnosti, grad, dobro je TBF, ono, sročija, gdje je najveća faca preko noći postane štraca, ono, ne znam, sad Toni Kukoć ili neko, ono, zna se šta je napravio, gdje je bija, ono, čovjek će proći preko live, ono, neko će pljuni za njim, vidi ga škrtat svaki naki, ono, s druge strane, kad igra gore, da ga ko krivo pogleda, taj isti je bio spreman ući dolje u teren, ubit ga, ono, grad nevjerojatni ljudi, nevjerojatne impulzije, ne znam šta bi rekao, jednostavno Split ili voliš ili ne voliš, ja ga bez obzira na i te negativne neke konotacije, negativne stvari koje definitivno postoje i to stanje svijesti i duha, ja ga obožavam, ono, i volim taj grad, ne znam šta bi rekao, ono, ali da je težak je ono i niko ovdje ne prolazi neokrznut u ovom gradu, svakom će se naći zamjerka i to jednostavno trebaš se naučiti nositi s time i to je Split. Sad zbog korone si malo više se fokusira na to lokalno snimanje. Sad zadnje vrijeme snimaš bunkere po Splitu, ili tako? Zadnje vrijeme snimam baš to lokalno, najdalje Bosna i najčešće Dalmatinska Zagora i Dalmacija. Po Splitu sad snimam te bunkere, snimam Sinjsku reru, taj vlak koji je s početka 20. stoljeća vozio do 60. godina, ono koji je bio čudo, ono, ali neću otkrivati puno, jer ono stvarno će biti zanimljiva tema i te bunkere iz Drugog svjetskog rata, to mi sad zadnje što radim. Znači, tebi je plan zapravo s YouTube-om, ti si zapravo krenio raditi prije već nekakve dokumentarce, onda si odlučio se ipak na YouTube i sad je neki dugoročni cilj zapravo izgraditi dovoljno tih dokumentarnih sadržaja da bi kasnije eventualno počeo raditi nekakve ono dugometražne dokumentarce za televiziju i tako dalje. Ja sam kao mulac guta one National Geographic, BBC ili šta smo u ono vrijeme mogli, jednostavno ima se 2 programa, ali ono zna da bi oni opstanak i tako, te stvari, guta sam te stvari, među prvim knjigama koje sam čitao, to su bile knjige od Erik von Danikena, istraživanja, ona, misteriozne civilizacije, sve to, ja stvarno guštanje, obožavam te priče i ja sam stvarno pokušao ekranizirati, snimati tako neke stvari u visokoj kvaliteti i okupili smo jednu ekipu. Bili smo, radio sam ja, Zvone, moj prijatelj Zvone iz Koko, iz tvrtke Jedina HR, pokušali smo raditi u nekoj koprodukciji visoko kvalitetne dokumentarce, barem više kvalitete nego na YouTube-u i to smo htjeli prodati televiziji ili barem promovira se pa jedan dio i pokloniti. Međutim, nismo imali sluha ni od nacionalne televizije, ni od ovih privatnih jačih televizija, jednostavno niko nije bio zainteresiran, niti besplatno da je to damo. Dakle, jednostavno ljudi će ti rađe doći danas i kupiti izvanka nešto po ko zna kojim parama ili od nekog rodijaka malog uzeti nešto što ne valja, nego, ne znam, mi smo za video Vrlici, taj dokumentarac od 40 minuta, mi smo ga snimali mjesec dana, miksali smo ga sljedeća 3 mjeseca, to je bilo skroz ok za finski za televiziju, za finski format je bilo super. Međutim,
s HTV-a su nas samo makli, jednostavno niste li priča s nama da to bez objašnjenja. I onda sam se okrenio YouTube-u, ali normalno da YouTube format ne može trpiti da ti jedan put tjedno izbacivaš nešto u vrhunskoj produkciji, ti ne možeš jedan put tjedno izbaciva nešto, ako sam ja sad u Šibeniku 4 dana i donio materijal, ja ne mogu sad izbaciti 2 epizode u 3 dana, mislim, to je jednostavno, to je toliki posao, pogotovo ako ga radiš sam, da je to, ko se nije okušao u tome, ne zna koja je to muka i koje je to ludilo, to stvarno možeš raditi samo ako voliš, ono. Tako da YouTube je na toj razini kvalitete koliko ja mogu stići da bude kvalitetno. Ja da mogu peglati jedan film, ja bi ga pegla mjesec dana i bilo bi to puno bolje. Jednostavno to je tako. Želja mi je to dovesti do neke razine, doći do nekog onog bazena, ove svijesti koja može pratiti ovaj sadržaj koji ja radim, to je smatra na području cijelog Balkana, cijele bivše Jugoslavije, pa čak i sa dijasporom. Dakle, 25 milijuna ljudi ovdje, još toliko skoro vani, na jedno 50 milijuna Jugovića, što se kaže, jer ne prate me samo Hrvati, pa to je možda 100.000 ljudi. Jer sve je danas i gaming, i sve je danas te dječje neke šeme, TikTok, ovo, ono, jednostavno takva je svijest, ko će sagleda moje Dioklecijanove podrume, Dioklecijanove akvadukte, špilje, neke životinje, nešto kad zanimljivuje mu i neki youtuberi Srbije koji sebe proliva neko kanton vode po glavi ili prdi u slušalicu ili jednostavno takva je svijest i instant na brzinu sve daje mu 15 sekundi TikToka, to je to, ko će gleda sa mene 25 minuta ili nešto, ono, nekog starog čovjeka koji nešto ono pokuša, to je to, dakle jedno 100.000 ljudi je maksimalno, ali s tih 100.000 ljudi kad bi ostalo ovako jednostavno praktički mogu raditi to što radim, mogu kupiti neki svoj mir da praktički se može reći da radim to što volim, i u konačnici želio bi snimati visokoproduktivne neke stvari, makar za sebe, ali da ja mogu financirati i da radim te ekspedicije po svijetu i da istraživam po Hrvatskoj i tako to. To mi je konačni cilj. Ali to što si spomenuo, na primjer sad za YouTube i količinu tih ljudi koji bi to mogli pratiti, mislim da je ujedno problem u nas pogotovo, šta ljudi nisu na neki način obrazovani ili osviješteni, kao bi to rekao, da zapravo puno ljudi će internet smatra da je to sve samo bez veze, smeće tu, puno smeće i tako dalje, a što uopće nije istina, nego samo se treba znati koristiti internetom, šta se kaže, i sve informacije su dostupne besplatno. Jednostavno mislim da ljudi nisu obrazovani dovoljno na toj strani kao interneta da oni mogu pristupiti možda nekom tvom sadržaju, ali tako i ostalima. Mislim da je to problem u nas na Balkanu, jer stvari što gleda naprimjer američke ili možda engleske i tako dalje, dosta više dobiju pažnje, neke zanimljive edukacijske stvari i više ih YouTube plaća, koliko ja znam. Je, nekoliko puta više nego nas, da. Nekoliko puta su ovi sa zapada ili Amerika, Australija, Kanada, oni su nekoliko puta imaju više njihov taj neki bod za naplatu je njihov veći nego nama, s druge strane nama kao opet državi koja je Europska unija je nekoliko puta veći taj bod nego ne znam Srbima ili nekome. Sve zavisi ono na kojem si dijelu te društvene liste, ali smatram da ljudi tu griješe jer stvarno ima vrhunskih youtubera i YouTube sutra može komodno ili neka druga platforma na taj način može komodno i vjerojatno će zamijeniti televiziju. Televizija u klasičnom formatu jednog dana neće ni postojati po meni. A što se tiče recimo youtubera, zna neki youtubera koji imaju, pazi, za američke prilike, ne znam, 4-5 milijuna pretplatnika. Čovjek sa 4-5 milijuna pretplatnika u Americi. Pa to je osoba koja ima $100,000 mjesečno. To je osoba koja ima veći budžet nego neke od naših televizija, sigurno ima veći budžet. Dakle, on komodno može s tim novcem platiti 2 kamermana, platiti tonca, platiti miksera, montažera i platiti svima avionski let da idu mjesec dana snimati, ne znam, Uskršnje otoke ili nešto negdje u džunglu, tako da on ima novca samo takve i ima tim ljudi za sebe i to je vrhunska produkcija i vrhunska kvaliteta i vrhunska snimka, tako da ne bi baš rekao da je televizija bolja od nekih youtubera. Zna bi puno zanimljivija i puno informativnija i alternativnija i sve. Pa sami način na koji ti algoritmi rade, na primjer u YouTube-u, može funkcionirati edukacijski na sam način ako ja, na primjer, pogledam, ne znam,
to video o piramidama, pogledam još neki drugi video tog stila, sutra uđem u YouTube, izbacit će mi takav sadržaj ostatak, ali ako pogledam te gluposti, naprimjer što si reka, sutra će mi izbaciti ono nenormalnu količinu tih istih gluposti. Tako navode ljude da to i gledaju. Tako da to je neki problem, ali mislim da će s vremenom, to što kažeš, stvarno se ljudi, evo mi između 20 i 30 godina ili neki moji vršnjaci, stvarno ne znam ko gleda više televiziju. Svi gledaju doma, dođu, laptop, YouTube upale, eventualno to stariji još gledaju televiziju, tako da mislim da je to samo pitanje vremena kad će se to skroz promijeniti. Samo je problem u tome da ljudi izaberu one prave stvari za gledati i recimo da omladina, baš ti mulci koji dolaze, da prebrzo konzumiraju informacije. Oni nemaju strpljenja više od 2-3 minute gleda ništa, oni su samo idu iz društvene mreže s društvenu mrežu, jednostavno nemaju strpljenja za ništa i na takav način komuniciraju. I ne znam, zadnji put sam bio u kafiću gdje njih 5-6 stoji za stolom i ok, ja isto tipkam za kavu i to sve, svi su mi poludili od toga, ali oni su počeli komunicirati za stolom, dakle oni više i ne pričaju za stolom, na drugom šalju poruke, tako da to je neka druga sfera, na njima svit ostaje, ali ja mislim da po njima YouTube format koji ja radim neće ima baš neku budućnost naš. Pa ima to smisla, što si rekao, tipa nama ovdje bija na podcastu ima prije tri gosta, prije Nikša Svilići, što je pričao baš kao ti neki subliminalnih porukama i načinu komunikacije i informacija koji današnja djeca kao primaju. To što si rekao, sve ide na brza videa, ti TikTokovi što su sad popularni, brze informacije, brze reklame i doslovno ih reprogramira mozak da oni ne mogu gledati uru vremena sadržaja. Ni 20 minuta, kamoli uru. Tako da to ne znam koje bi bilo rješenje toga. Pa nema rješenja tu, ja znam da šta ja radim da je osuđeno na propast jednog dana, to jednostavno mislim, bit će određena količina ljudi, pogotovo te stare garde koja će to gledati, da ću ja sad neki wow uspjeh napraviti s YouTube-om, da ću ja zadiviti cijeli svijet, iako ja sad radim i engleske titlove, će sve i na englesko govorno područje, može jednog dana pričati na engleski, mora će jednog dana jednostavno se maknuti ili raditi dvojezično, nije problem. Ja znam samo da ću ja gura svoju priču do kraja, sam natvrdoglava stara škola, ja sam vjeran još i knjizi, završit ću te knjige, mogu one biti i knjige, mogu biti čitati njih i na tabletu, nije problem, ali ja ću i napisati, dakle vjeran sam tim formatima, to ću izgurati do kraja i to je to. Ali smatram da je budućnost u tim brzim dokumentarcijama, brzim informacijama, a to je sad već jedna evolucija svijesti, nešto drugo. Da. Možda da napraviš audiobook da ti ljudima čitaš svoju knjigu. Moguće, ne znam, treba će se prilagoditi, ja se sad tu malo teško prilagođavam. Prestar sam za ta prilagođavanja. Što se tiče fotografije, sad ove izložbe se više ne organiziraju dok je ova situacija? Pa jesu. Fotoklubu Split se organiziraju uz neke mjere opreza, ali ima, fotoizložbe su opet krenule. A mislim, vidio sam da si dosta ljude drugih civilizacija slikava. Jesi išta životinja slikava ili je to jednostavno preteško sad za uhvatiti u prirodi negdje? Nije preteško uhvatiti, iako teško u prirodi. Dakle, ti fotografiji nema svaštariti. Ja sam iz početka svaštario i radio sam o ženskih aktova od A do A, od akta do astra. Dakle, snimao sam i planete, snimao sam i gole žene, snimao sam buben, makrofotografiju, snimao sam dokumentarno, snimao sam sportsku, snimao sam sve. Ja sam se našao u toj priči putopisno, to je dokumentarni smjer, portret, pejzaž, dokument, žurnal i to ono što ja volim, što njegujem. Sve ja drugo mogu isto odraditi, ali jednostavno treba se fokusirati na nešto. Iako zadnje vrijeme ja više video radim nego fotografiju, jednostavno ne stigneš sve gurati, ali ne znam šta bi ti rekao. Nije problem, dakle, postoje ljudi koji samo rade prirodu i koji kupuju kamuflažnu opremu i teleobjektive 600 plus milimetara i čuče negdje po cijeli dan da bi uvatili neku lisicu, ticu i nešto i oni su to doveli do savršenstva. Ima Petar Sabol, fotograf gore sa sjevera Čakovec, ne znam točno, moj kolega i prijatelj, on je slika jednu te istu pticu zadnji par godina i sve živo osvoja šta može osvojiti na ovoj planeti i neki tamo katarski natječaj i svjetski on Nikona, nije Nikon, on je nije ni bitno Sony ili šta li već, ali hoćete reći, čovjek se specijalizira i stavi neke grančice, ukrasi, leži u nekoj čeki, u bari doli. I on je uvatio tu istu tog onog vodomara prekrasnog, on ga uvatio na nevjerojatne načine.
i osvaja se jednom ticom nagrade. Ono. Dakle, čovjek se treba usko specijalizirati ako želi nešto dovesti do savršenstva. Ono. Tako da nije problem uhvatiti životinju u prirodi, ali treba se tome posvetiti. Tako da mi nije to prioritet. Ono. Ti si kao veliki fan životinja, jedno vrijeme si čak ima doma cijeli zoološki. Jesam veliko, ja obožavam životinje i stvarno sam ima kući i zmija, i majmuna, i sova, i raznoraznih gmazova. Ono, stvarno sam, kroz cijeli život mi je kroz kuću prošla jedna horda životinja koje smo i udomljavali, pa smo i dalje ispašavali, neko je ranije nešto ovo, ono, ili ispadne iz gnijezda pa šalješ vamo tamo sokolarski negdje, ja? Ali ono, više je voli nego što je sa fotografirano. Ne znam, možda ćeš ti znat, vidio sam na Marijanu neku sovu, velika je. Sova ušara, nema šta li drugo. Najveća kao europska. Sova ušara. I sad ko će to slika, kako se treba potruditi da ti nju uvatiš u mraku, ono, totalno. To sam gledan onaj Our Planet, onaj dokumentarac, što je bio nekog tigra, ja mislim, u tundrama neki ruski su vatali i doslovno su čovjeke u jednom malom kontejneriću, ono što su oni montirali, on ima krevet i sve, mislim da je tjedan dana tu tjednima čekaju po zimi. Da bi njega ono vatili. Baš je to ono, ljudi, zapravo bilo koji dokumentarac, ono, finalni neki produkt koji izađe iz toga. Nisu svjesni koliko truda stoji za to. Nisu svjesni koliko truda, stvarno tu i ekipe. Tako i sve i za YouTube, ono šta rada. Ljudi nisu svjesni on lako je njemu putuje, on je ovo, ono dobija, ne znam, ja sam stvarno ovih mjesec dobija 500 nešto eura od YouTube-a, što je na moj broj pratitelja ok, ono. Ali to nije niti 1/100 onog kad bi ja htio vratiti, ono, što sam ložio tu priču. Recimo, evo primjerice, otišao sam u Južnu Ameriku, ono. Otišao sam snimiti Uskršnji otok, ono. Sami let, sama putovanja, same neke stvari što je trebalo posložiti za doći tamo, pa to je bilo 30 nešto tisuća kuna, mislim, ne radi se samo o putovanju na Uskršnji otok, bilo je tu 35 dana još obilaska i ostale stvari, ali hoću reći, među ostalim obišao sam taj Uskršnji otok. Ta tehnika nije pala s neba, nisam dobio na nagradnoj igri, sve to trebalo kupiti od kamere, mikrofona, GoPro-a, šta sve sam nosim, drona. To su opet neki novci, stavi ih na hrpu, to je već ono, ne znam koliko se već preša novac. Došao si kući, montira si to, zeza se s time tjednima. Iako taj video onda nisam radio YouTube. Uzeo sam možda glup primjer, onda sam išao u potragu za fotografiju, ne za video materijal, ali recimo da sam donosio priču odole, potrošio ne znam 40 i nešto tisuća kuna za doniti taj materijal kući, na kraju sam digao taj filmić od 5-6 minuta, koji ono ima 7-8 tisuća pogleda, ako ćemo to staviti na papir, pa to je negdje $20 zarade na tom videu. Dakle, ti si potrošio, ne znam, 30-40 tisuća kuna da bi zaradio $20. Ako ćeš gledati u to kontekstu, onda si ti promašio totalno, ne? Ali ako ćeš ti konstantno proizvoditi jedan materijal i sadržaj na YouTube, onda to može imati smisla. Da. Uzet ćemo sad jednu pauzu malo za sponzore, pa se vidimo. Ništa, evo nas nazad. Pričali smo o onim bunkerima po Splitu. I to je znači bila granica NDH i Italije. Pa pronalazim različite bunkere, imamo bunkere, ali uglavnom su svi više manje od 47 što sam ih pronašao, više manje su svi talijanski, ali neki su branili neka prirodna dobra, tipa izvor Jadra, ili raskrsnice, ili postaje, ili garnizone, ili strateške položaje po gradu, a neki su branili položaje pruge gdje je išla bivša rera Sinjska, tako da imamo i te neke bunkere i karaule koje brane te prolaske kroz tunel i te nadvožnjake, i imamo granicu nezavisne države Hrvatske i Italije u ono vrijeme
koja se protezala negdje od Stobreća, Žrnovnice preko Klisa i onda gore sve Dalmatinskom Zagoro put Knina i ne znam točno oko Zadra na nekoliko mjesta, malo je čudna, ali uglavnom što se nas tiče za nas, za naš Split je bitno da išla iza Klisa. Tako da tu na toj liniji pronalazim dosta tih bunkera koji su branili te granice. I ok, sad znači 41. Talijani su ovdje došli, oni su tili da svi ovdje pričaju zapravo talijanski, da se on uči u školama, da on bude jedini jezik. Počeli su u školama predavati na talijanskome i šta će Splićani nego pobuni se protiv toga. Naravno, bilo bi loše da se neko nije pobunio protiv toga. Smatram da osoba koja tek tako može digni ruke, preda se i neko te natjerati da pričaš, nije bitno koji jezik kojeg osvajača, smatram da to jednostavno nije prihvatljivo. Tako da kako neko kaže Splićani išli u partizane, borili se protiv Talijana, nije mi jasno što su trebali možda šurova s Talijanima, šta neko ti dođe, dovede ti 200.000 okupacijskih vojnika kojeg ti financiraš, koji ti uvode svoj jezik, koji te tuču, koji nose one bičeve sa sobom pa te batinaju ovdje i drže kao neko slavensko roblje ili neku nižu vrstu, šta si treba gledati sa simpatijama, nije mi jasno. Tako da može mi zamjeriti ko šta hoće, ali ponosan sam na svakog ko je ustao protiv terora i te talijanske čizme koja je došla u naš grad. A danas se ti spomenici masovno šaraju, razbijaju, ali mislim i sam si bio kao dio te neke scene i većinom to proizlazi iz nekog neznanja i tog nekog mladenačkog, te neke zanesenosti. Pa prije svega treba biti objektivan. Ja sad tu stajem recimo na stranu partizana u tom slučaju, iako je moj djed Slavko Ković bio domobranski vojnik u Splitu, jedan od rijetkih zapravo, ja bi trebao sad držati tu neku tezu, hrvatsku ustašku, ili nešto. Čovjek je bio marangun, postolar, vjerujem da u tom ratu nije ni metka ispalija, kako je priča, tamo je Timarija Konje bio konjušar u toj domobranskoj vojsci, na kraju je stradao tog sistema, na kraju ga je taj komunistički sistem ga je maltretirao, iako je zapravo bio žrtva situacije kao što je neko u nekom drugom selu skupila ga neka druga vojska. Dakle, povijest mojih ovdje iz Splita zapravo on je bio domobran, dakle, ako ćemo gledati po djedu, ali smatram da jednostavno tu se zadesila ga situacija tu, ali ne znam šta bi ljudi trebali nego brani svoja ognjišta i svoj način života i buni se protiv okupatora. Po toj nekoj računici ja sam trebao šarati po gradu nešto ili razbija neke spomenike, mislim nema smisla ili ovo sad šta je bila situacija za onu pokojnu, bravo, za Piplovićku pokojnu iz Varoša, mislim žena je mučena, čupani su nokti, batinana je zato što je branila svoje sugrađane, zato što se borila za slobodu. Mislim, trebamo razlikovati te slobode, okolnosti, ratove, ne možemo poistovjetiti događanja 40 i neke godine sa događanjima iz 90. 91. gdje smo otvoreno napadnuti, jel? Dakle, u toj situaciji smo 90. napadnuti, isto kao što smo bili napadnuti i onda, pričamo o kontekstu Splita, ne priča se o kontekstu nekog drugog dijela Hrvatske. Ljudi su jednostavno prirodno da brane svoj grad i da stanu u gard fašizmu koji im prijeti. Događa se iz neznanja, događa se i zbog migracija raznoraznih ljudi sa drugačijim stajalištima koji nisu ovdje ni rođeni i ne kuže neke stvari. Događa se možda iz neznanja, iz bunta, šta znam, glupo je da ja čovjek 45 godina pričam da sam ko balavac na Poljskom sjeveru, ja dizam ruku sa svojim istomišljenicima. Jednostavno bio sam dijete, nisam imao mozga, bilo mi to super cool, šta ja znam. Ali žalosno je kad čovjek ne odraste, ne spozna, ne da ti neko ispere mozak, nego sam dođeš do nekog svog zaključka i kažeš, pa Bože dragi, da sam ja rođen bio 20. godina prošlog stoljeća i da mi je neka vojska, u ovom slučaju talijanska, umarširala u grad, pa ja bi prvi išao boriti se protiv njih, išao bi u partizane, išao bi štiti svoj grad, Isto tako da sam bio par godina stariji u ovome ratu, išao bi braniti svoja ognjišta, ne znam, od tog broda koji je razarača Split koji je pucao po našem gradu ili to sve. Mislim, to su te okolnosti, ljudi treba samo objektivno razmišljati,
nikako šarati nekome spomenik zato što je on u te godine branio svoje, a neko ti je rekao sve su to komunjare, sve su... Dosta ti ljudi se i borilo i nisu uopće ni vjerovali u neki komunizam i nešto, ustali su, jednostavno je su išli braniti svoja ognjišta. Ono. Tako da više je to bio neki prkos, inat, nego neka ljubav prema komunizmu koja je ljude ovdje digla na ustanak, po mom mišljenju. Ono. Da. A tada su i cile zapravo postava i Hajduka i nogometnog kluba Split isto išli u Partizane, a danas pratioci tih klubova nisu baš to su neki trendovi, jednostavno možda malo i učenje neko ili zatvaranje oči nad povijesnim činjenicama, ali ono ali sve su to neke određene povijesne epohe. Mogu razumjeti, znači jednostavno ništa nije crno bilo i ne možeš ti sad reći partizani masi i ne znam četnika šta bi prišli u Partizane priko noći pa bi ubijali negdje Hrvate, naravno da će neko tamo. Znači... Prvo, ne postoji humana vojska, niti jednom ratu ne postoji vojska koja je bila eto super cool, oni su vrhunski profesionalci, eto nisu napravili nikakav zločin, zločine radila je partizanska vojska, i ustaška vojska, i talijanska vojska, i četnička vojska, i njemačka vojska, i američka vojska, i ruska vojska, svi su oni radili zločine, samo je pitanje ko je u određenom trenutku bio u pravu, ko je u određenom trenutku bio agresor, a ko je branio svoje. Mi smo 90. branili svoje, isto ko što su ti partizani u Splitu 40. 41. branili svoje. To je točka amen i kogod to ne može shvatiti ili je ne znam, zakinut malo u glavi ili nešto, ili jednostavno zatvara oči pred činjenicama. Neobrazovani su ljudi jer u školama ta povijest je do sada i sve se uči, učiš na pamet, moraš proći neki kontrolni ispit. Niko ne shvaća zapravo to, a ko ne zna povijest, osuđen je da je ponavlja i tako to sve ide u krug. Ne može se jednostavno izjednačiti vojska, JNA, Jugoslavenska narodna armija, koja je u to vrijeme već postala sve samo ne JNA i koja je krenula s tenkovima na Vukovar. Nikako se taj vojnik u tom tenku koji je rušio naš Vukovar ne može usporediti s onim partizanom iz Splita, onim ribarom koji je otišao gore na Mosor i onu koru s drveća i gerilski napada konvoje Italijana, Njemaca i to. Jednostavno to su dvije različite stvari, iako neko povlači paralele da je to isto, to jednostavno nije isto, kao što nisu okolnosti ovoga i onoga rata iste. Ništa, maknit ćemo se od ustaša i partizana. Tetovaž, znači često puta čujemo ljude kažu ja sam protiv tetovaža, ja sam malo ovako tradicionalni. A zapravo tetovaže su tradicija u velikom broju civilizacija, pa tako i kod nas su bile još i u doba Ilira, a i kasnije kad smo već postali Hrvati i kršćani. Šta kažeš o tome? Pa tetovaža je svakako duhovna stvar jer je nastala iz duhovnih potreba čovjeka za ukrašavanje duhovnih nekih odlika ili statusa u plemenima dole od Papue Nove Gvineje pa do Aboriđana i što si već spomenuo naših Ilira, tako da su to definitivno duhovne stvari. I s te strane mogu razumjeti kad neki svećenik katolički kaže manite se toga jer ima dosta duhovnosti u tome kad duhovni korijeni jesu u toj priči. Međutim, današnju modernu tetovažu poistovjećivati, ne znam šta ti ubadaš neki pigment pod kožu ili nacrtaš paju patka na ruci da si ti sa ne znam uvrijedio Boga, sve jednostavno besmislice, ne želim uopće pričati o tome. Ali zanimljivo je za naše gledatelje ko ne zna da su zapravo, da je tetovaža, ajmo reći na neki način i spasila dosta kršćana, posebice katolika, više katolika nego ostalih vjera u Bosni, jer su jednostavno da ih ne bi odvodili Turci, djecu janjičare ili prisilno odvodili žene naših katolika, Hrvata iz Bosne, ti ljudi su tetovirali, pogotovo na svoje žene i djecu, križeve po rukama, na čelo, na grudi, na podlakticama i Turci jednostavno nisu htjeli imati ženu koja na sebi ima križ na čelu, tako da je to spasilo dosta tih brakova, obitelji. S te strane bi kršćanstvo trebalo i pohvaliti tu epohu tetovaže. Iako postoje saznanja da na ovim prostorima zapravo su žene i tetovirale neke stvari koje zapravo nisu ni razumile, ko što danas mi ne razumijemo zašto kitimo borka radimo,
zašto palimo krnju ili zašto, to su sve neke stvari koje dolaze iz poganskog doba, predkršćanskog. Ja sam u Indiji vidio za vrijeme festivala Holi, dan prije se pali holika, zlo biće se pali na tome i pali se sve loše na tome, na toj vatri isto kao što se kod nas pali za Svetog Ivana ili što se pali za karneval, fašnik ili kako se sve zove. Dosta stvari običaja vučemo iz poganskog doba, od predkršćanskog doba. Tako i sa samim tim kićenjem bora koje ćemo sad svi kititi za Božić, ne pitajući se odakle je to zapravo došlo. Ali mislim iako nisam neki veliki vjernik, ja ga isto kitim, super mi je to stvar. Baš i tih običaja i toga, to je super stvar, u tome nema ništa loše, isto ko što nema ništa loše ni u toj tetovaži, to jednom svećeniku treba biti jasno da neko to radi, jer mu je to cool i nije uvrijedio Boga s time, ali ako ćemo već vata se povijesti, to je spasilo mnoge kršćane u povijesti, a ako ćemo ići opet tjera mak na konac i opet su ti kršćani to vidjeli nekoga prije i nisu shvaćali zašto to rade. Sad vidimo one bake dole u rami i okolo, imaju oni kao okrugi od sunca i svega. Slavenski su znakovi i slavljanje solsticija i tako. Zimski solstici što je zapravo postao Božić. Tako je. Sve se to može svesti i uz malo razmišljanja i čitanja i nekog rada, sve se to može sortirati, lako se može shvatiti kako je to krenulo, kako je počelo, ali najlakše je reći, ne znam, sad si tetovira, nešto ti si izda Boga, ne možemo banalizirati neke stvari, to je kao oni vice, ne znam, jel imaš, ne znam, akvari, nema ti speder, znaš, zaobišaj cijelu logiku i skratija sve, Ali mi za stupe vraćamo na samog mentaliteta neke osobe kakav je. Ja, na primjer, meni je tetovaža nešto šta ću napraviti, hajmo reći, kad sam nešto doživio u životu, prošao neki moment, mogu bi tetovažu napraviti, nešto meni značajno i tako dalje, a nekome je to trend i će samo ukrasiti ruku, onako bez veze. I sve je to ok, kako ko želi na svoj način, ali to što kažeš ne bi se smili osuđivati na nikakvoj vjerskoj razini ili nekoj drugoj. Ne, pogotovo jer se može naći još paralela na tome da to zapravo spašavalo kršćane što u Egiptu, što u Bosni, što... Katolici su često puta, pogotovo da u nas, najljući kršćani, baš radi tog tradicionalnog poganskog dijela koji recimo protestanti nemaju. I sad se događa da u zapadnoj Europi, mislim, kršćanstvo nestaje, postaje ateizam, baš zato što nemaju te neke temelje na kojima je sagrađen zapravo katolicizam. Ima temelja to što ti pričaš, upravo se slažem s time, a što se tiče same vjera, smatram da ne postoje, niti jedna u srži vjera nije loša, samo postoji kriva interpretacija te vjere, recimo kršćani u jednom dijelu Europe će biti skroz miroljubivi, recimo dođi, u Srednju Ameriku, svi će mama mia, padre, fadre, non stop se krste, prilaze cestu, krste se, svaka druga je gospa Guadalupska, ona zabiće ti nož u leđa, ne generaliziram, ali hoću reći, sve ovisi o mentalitetu naroda, ovisi o interpretaciji, o stanju svijesti određenog naroda, tako da po toj nekoj logici, meni su budisti recimo dosta mirni, dosta onako plahi ljudi, dosta su dosta je vjera, nije agresivna, a opet s druge strane bio sam zadnji put u Mijamaru, bivšoj Burmi, gdje je sve tako super i 84-5% je budista, isto su napravili stravične zločine, donedavno, praktički do prije 10 godina, pobili su one puste muslimane dole, tako da sve zavisi, vjera je opijum za narod ako se krivo interpretira, to definitivno je, jednostavno sama po sebi niti jedna nije loša, ali u rukama, sveta knjiga u rukama luđaka je opasno oružje. A šta misliš ti o ovim pustim imigracijskim valovima koji dolaze? Realno, ako ćemo gledati matematički, toga će biti sve više i ti koji su došli tu, njih će biti sve više, jer mi tu sad pričamo o multikulturalnosti ili pričamo zapravo o zamjeni kultura? To je isto jedna tema gdje ništa nije ni crno ni bijelo, gdje je zapravo sivo. Sjećam se situacije Drugog svjetskog rata, kad smo mi bili ovdje, baš kad se vraćamo na taj rat i okupaciji i to sve, sjećamo iz nas za El Šat i Egipat i sve gdje su naši ljudi bili primljeni, gdje su zapravo bili spašeni životi
zapravo gdje smo bili primljeni kod ljudi koji su Arapi, koji su muslimani i gdje smo mi bili izbjeglice. A opet s druge strane, čudno mi da se baš taj masovni val sad događa u tolikom omjeru, zapravo biblijski su zapravo ti prebjeze sada i to ne samo iz Sirije gdje ljudima treba pomoći ako se nešto događa, to je sad iz svih zemalja i opet postoje zemlje koje su bliske njihovom mentalitetu, vjeri, Arapski Emirati, Kuvajt, niko od njih i ne želi primiti nego svi idu na zapad, tako da mogu razumjeti što se neko ljuti i mogu razumjeti kad jednostavno događa se stvari koje se događaju ko zadnji put u Francuskoj, s te strane branim evropske tekovine i pravo na evropski način života. A s druge strane, Francuzi zaboravljaju činjenicu da su oni okupirali te narode nedavno, da im se sve to ko bumerang vraća. Ljudi zaboravljaju da je jedna Belgija, da je jedan njihov kralj Leopold, ili kako li se ono zvao, možda griješim, ali nije ni bitno, 4-5 milijuna ljudi u Kongu je ubio, sjekli su djeci ruke. Do 56. godine u Briselu, u glavnom gradu Europske unije, je bio zoološki vrt sa ljudima koji su bili zatvoreni u kavezima. Dakle, ima se ljude iz Papuje, Nove Gvineje, ima se ljude iz afričkih plemena, ima se iz Amazone. Ti kulturni europeidi su im davali banane da jedu, dok je taj moj Slavko, veliki fašisti domobran koji sam spomenuo malo prije, išao sa svojom Anon, pokojno on isto, Bog im da prosvitlja dušu, išli su gore na Marjani, obilazili su ovoga našega, onu našu papigu i onoga nesretnog, onoga krokodila što se nikad nije pomaka i onoga lava Murata. Mi smo bili puno pitomiji ljudi ovdje. Tako da meni je krivo ako se nama događa neki bumerang, a to nismo zaslužili. Svakako pomozi čovjeku ako je nevolje, ali opet ne možemo mi sad primiti veći broj ljudi nego što smo mi sami, jer jednostavno ti mijenja tvoju kulturu, mijenjati tvoj način života. Ali naravno, čovjeku pomoć, ali ne možemo pomoći svima. Židovi su rekli pomozi jednom čovjeku, pomoga se cijeli svijet, a ne možeš primiti sad 2 milijuna ljudi, jedan narod koji ima 4 milijuna ljudi. Ali ovo što se događa Francuskoj, Britaniji, Belgiji, ne kažem da sam zluradi da se radujem, ali sve je to, ja mu reći, karma. Vratila im se, da. Karma. Po nekom iskustvu što sam živio u Londonu, svi Englezi nekako gledaju na to, šta kažemo, to ništa nije crno na bijelo, sve ima neke svoje razlike i ti imigranti, ima puno dobrih imigranata i loših, tako je njima, na primjer, apsolutno. U Londonu kad je bio izlazak iz Europske unije, cijeli London je glasa da oni ostanu u Europskoj, da izađu, zato što je puno imigranata, a svi okolni sela, manji gradovi gdje su lokalni Britanci su glasali da izađu radi tih imigranata. Ali ako se gleda, njima su ti migranti doslovno razvili London. Gradonačelnik Londona je Pakistan, Indijac i tako nešto. Najbolji njihovi znanstvenici su Pakistanci i Indijci. I oni šta je bilo nedavno na vijestima. Sve mozgove su oni pokupili sebe. Šta je bilo nedavno na vijestima u Njemačkoj, cjepivo za koronu, što je izmišljeno, su turski migranti. Odnosno njima su roditelji bili migranti u Njemačkoj. Ali opet na drugoj strani radi toga imaju drugi ekstremitet gdje se dešavaju teroristički napadi i tako dalje. Jasno je sve. Zato kažem da je situacija nije ni bijela ni crna nego siva. Tako da mogu razumjeti jednu drugu stranu, ali kako ćemo pričati o Britaniji, oni su imali carstvo gdje sunce nikad ne zalazilo. I nije čudo da se događaju takve stvari. A London je bio još i u doba Rimskog carstva, multikulturalan, iznimno. Ja pričam kad sam na putovanjima negdje, onda nešto vamo tamo, dođemo do tema robova i to, ja govorim, na području Europe gdje smo mi bili, robovi nisu postojali, ne mogu mišati sad neke druge stvari, tako da nismo mi toliko loši ovdje, jednostavno, koliko se nas pokušava prikazati. Da. Pa evo, ne znam, hoćeš se potpisati na naš pano? Imamo tu potpise. To je neka tradicija da se potpišu svi. Sa Bilom Temper. A Bilo diva mista. A nestat će mista, pa ću mora zamijeniti ovi. Šta je? Jakša, vino iz daleke. Ste primijetili kad došlo ovo digitalno doba, više smo zaboravili pisati.
Iako to nije u originalu moj potpis. Nisi navika s tempera. A dobro, ništa, mogli bi sad još čakula mi satima, ali sve mu dođe kraj, doćeš neki drugi put. Hoću. Hvala što si došao. Bilo je drago, super pričat. I eto ljudi, vidimo se u idućem podcastu. Ekipa, pozdrav.